अथ देव्यपराधक्षमोपनस्तोत्रम्। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विल्पनं परं जाने मोतस्तदनुसरणं क्लेश हरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेय शक्यत्वातं चरणयोर्याच्युतिर्भूता तदेतत्क्षन्तव्यं जननी सकलोद्धारिणी शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी वहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति जगन्मातर्मातस्तौ चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरूपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति परित्यक्ता देवा विविध विधि सेवा कुलतया मया पञ्चाशीतेरधि कंपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपाणोऽपि भविता निरालम्बोलम्बोदर जननी कन्यामि शरणं स्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननी जपनियं जप विधोः चिता भस्मालेपो गरलमसनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेशो भजति जगदीशैकपदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटि फलमिदं नो मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाञ्छापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संन्याचे जननी जननं यातु मम वै मृडानि रुद्राणि
शिव शिव जब भवानीति जपतः नाराधिता विधिना विविधोपचारे किं रुक्ष चिंतन परेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किंचन मयेनोथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवेव आपत्सुमग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी करोमि दुर्गे करुणार्णवेशी नेत्रं मम भावयेथा सुधातुषार्ता जन्नीं स्मरन्ति जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णो करुणोऽस्ति चेन्मयि अपराध परंपरा परं नो हि मोता समुपेक्षते सुतम् मत्स्मः पातकी नोऽस्ति पापग्नि त्वत्समानो हि एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यं तथा कुरु।